Naya tu jenne dia nak bisa deh. Jadi jenne dia nak bisa, tapi jenne mape pacing. Makanya disebut at-tuhur. Jadi aku kata ukura mak jenne na lejak taimano. Dia na basal tu jenne na, dia na rusak jenne na. Dia minawat di masam paja na sabah ana jisikan. Sama kira. Jadi nang kata ukura mak jenne na lejak taimano. Loban ni bisa biar taimano dia nama pacing aja na tak jenne te amang langsung ni masam paja. Na sabah dia na rusak. Sama kira. Dia minawat di tu masam paja na sabah angkan aja sih. Padamu ikong kanaji si oko takale na tomak jenne aja takada na dapi piwe ya ro bisai wi dena cocok bisai wi jolo na paki mak jenne na saba iya jenne dena bisa tapi mape pacing makanya disebut at-tuhuru satrul iman iya na tunah kada patareka iya ko jenne pak dusa sareana buang angin al-hariju minas sabila ini jambak gateme gatuga. Kemudian sentuhan kulit laki-laki perempuan tanpa pelapis yang bukan mahram. Kemudian matin roh. Iya ko hakiki maka deh iya mupura mak belle. Napura ko mak jenne, napuran mau pakai jenne mau mak belle aja mau pakai mas sempaja. Mencari peniat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra. Wa ja'ala israhu min Makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Yang kami muliakan, kami ta'zimi dan kita doakan bersama, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan umur ke beliau, diberi kesehatan, dan insya Allah semoga dikuatkan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah kelak 5 tahun ke depan. Alena atau melebita Bapak Wakil Bupati terpilih Kabupaten Baruk,
doa kita semua juga dengan keluarga beliau. Karena amanah itu sangatlah berat, tapi ketika dari doa masyarakat insya Allah diberikan kemudahan. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak Imam serta seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah hadir tengah-tengah kita, Bapak Lurah, Bapak Kepala Lingkungan, mungkin dari kecamatan juga ada, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Kakanda sahabat, dan seluruh hadirin ibu-ibu majelis taklim, terkhusus kepada Bapak selaku pengurus masjid yang mengadakan Isra wal Mi'raj ini. Sitonganna iya waktu Pak Bu waktu tinro. Jadi tapi ipakai gunai untuk matuntuk pat disengang matam pebarakah. Narima kona naro ia kotoma bicara hikmah berarti pak disengat tuh. Nasabah hikmah itu adalah ilmu. Ia komakadaki hikmah Isra dan Mi'raj berarti angka pak disengem melo ilolongang. Ia angkai terkandur di dalamnya peristiwana ala lenganna ala malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih angka tema yare gamina sannah panitiata memagi-magi ia amir raja kangewe nalingi amana pacaramai isa na caramai romatu dena lepak poloko nabita melo ialah inspirasi untuk pekui carana atau mencaji orang yang lebih baik. Dena magampak Bapak Ibu sekalian. Tapi ia sange makanja dena si rupa. Angka makanja nasabab pamulang makanja tu capakna. Angka aga-aga makanja pamulanna tapi tengahna tas salah. Capakna masolat tu. Angka tu aga-aga maka maja pamulanna tapi makanja itengahna si bawa capakna. Ia kotoma bicara lingkup angka aga-aga onron na memat tu makanja. Pada masigi onrongnya memato makanja. Tapi masigi ia pangurusuk na masigi dia panirisang. Iya. Engkaron nak pesan na lena atau malabita Bapak Wakil Bupati terpilih kuncin na sitongan na narampe tau pandrita itu makada ia komu patuomui masigi salama ko tuh. Ia mikutuo koko masigi macilaka ko tuh. Iya, itu pesan na Andre Gorota. Jadi patuoy masigi aja mutu oko masigi. Kenapa itu pengurus masigi dia tu nakada kepala pembangunan de. Makadami itu ketua pembangunan. Ia ko kepala alena tu tongang ngada. Ia ko katua kegi mega nasi di taya na tu yacuri si salah tu. Makanya dia tu nakada ketua desa makadai kepala desa. Dia tu nakada ketua tukang tapi makadai kepala tukang. Ya Pak alena non roi pole ketentuan. Jadi ko ketua pembangunan tania kepala pembangunan. Ia na tora Pak kegi mai ga bicara situ Rusia na tu. Ia na rona nasa makada aja natulias mesti ada waktunya kita turun satu grade. Iya. Kemudian titegare nabita pamulanna oku meraja ini bicara apa itu meraja kak dua je Isra si bawa Mi'raj. Ya ko makada Isra berarti lino ala lengan lino. Ya ko makada Mi'raj berarti ala lengan langi. Jadi ia nabi 25 nabi dan rasul
Yang tercatat itu ia koto makkada Isra berarti Nabi Musa juga mengalami. Jadi itu Nabi palalangnya ternyata Nabi tak. Namun Nabi Musa ipalalat ko po Allah Ta'ala diserahkan ke negeri Madian itu. Ia ko malalang ita wenola kemungkinan melo 5 ngesoh. Tapi dia negana si puluhan ninola Nabi Musa. Ia to si koto makkada Mi'raj. Berarti pendek ko langi angkato Nabi. Nabi Isa. Lai pendek lah ko langit kedua tapi dia ni palalang. Layak kami menre. Jadi angka Nabi diisrakan tapi dia na Mi'raj. Angka to Nabi di Mi'rajkan tapi dia na Isra. Tapi ia Nabi ta Isra sekaligus Mi'raj. Iya. Kemudian ya kok riwayat sebelum ipalalan Nabi ta diperjalankan laipui arona di bala dadanya. Saya langsung ngambil ke situ. Aja nani bicara peristiwa sebelum diisrakan. Laipu iarona nabita. Nayala jantunna, naipatamo ko si dionrong, napayalewe samsam. Kemudian dibersihkan menurut bahasa fikih. Jadi ako bahasa fikih maka dia dibersihkan jantungnya Rasulullah. Ia ko bicara pa hikmah. Ulama hikmah dia nak kadai pacing maka dia di upgrade di istilahnya dikuatkan. Ia ko bicara patas saupu si balikanlah tania atinna nabita tania air samsam yang ingin dimuliakan. Jadi tania atinna nabita jantunna nabita macare panasaba dia dosaan de tonia grab karena dia adalah nurun Muhammad yang wanafahtu fihi langsung puluh kupung Allah Ta'ala. Jadi air samsam melo na pancaji pak bura puang Allah Ta'ala ia ampai yalik kesempata gesai jantun na nabit. Ia to na tumpai air samsam ia ko nainungi tawe pasele anre tu. Maso tawe na mo dua kasi kaca mininung. Dena nano megan rena yat. Bisa mengenyangkan nasabak pure sigis salangsung si bawa jantun na nabita. Mancaji pak buratuh. Iya. Nah bicara mana tuh topan rita? Termasuk Hajar Aswad. Maka dia tahu batu hitam dari surga. Maka dia topan rita pak hakiki. Dena mulia yaitu batu kene dena purana bau nabita. Degaga jamaah haji jamaah umrah bawi Hajar Aswad kene dena kena bawi nabita. Tanya si tongan na yaro batu mulia. Cuma Nabi yang memuliakan karena dia pernah menciumnya. Ia kene makamu Ibrahim na bau nabita waktu nama tawapa maka seluruh jamaah akan mencium makamu Ibrahim. Yang ketiga kita menarik ke belakang dulu. Iro nabita ko masui dena pakai tadung nasabak angka alut tutui nareko walangi mata naso maka dia tahu pandritetan niya nabita mitau nagis sama taso dena mitau mabolon nabita najagaimi po ang Allah Ta'ala mata naso apa ia ko langsung icahaya si batu si ba nabita hancur mata naso karena nurnya matahari itu adalah dari nurun Muhammad sehingga diberikan awan untuk menyelamatkan matahari itu. Jadi semua kembali ke Rasulullah kemuliaannya. Jadi tania istilahnya Nabi tamacare patania. Itu kalau ulama kita. Hikmah nah, kama bicara hikmah nih. Magi na jantun na nabita. Maka dia tahu pandrite pa yaro Isra Mi'raj itu 5 kadami di sempajang. Isana. Padahal si tongan na tania sempajang. Iya kok kita reka ayak guru tania sempajang tujuan na meraja. Aga pala tujuan na rampe matuy po ang Allah Ta'ala ko ayan. Linuriyahu min ayatina. Iro tujuan na meraja. Kama dari awal kan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tujuan na aga. Terakhir ayat disebut linuriyahu min ayatina. Untuk ipitang tanra akuasa na puang Allah Ta'ala.
untuk memperlihatkan. Maginah kala memperlihatkan, bukan menceritakan. Apa iya Nabi Musa ya curitami tentang surga neraka. Iya Nabi Ibrahim ya curitami surga neraka denang kanitai. Iya Nabi Zakaria denang kana tama surga neraka denang kah. Jadi sininna Nabi tidak pernah melihat lapisan langit sampai ke Sidratil Muntaha, tidak pernah. Dek tonang kana si runtuh puang Allah Ta'ala secara langsung. Nabi Musa mi paling matanre nang kalimat bicara langsung di sebab puang Allah Ta'ala. Tapi Nabi tak linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan. Saya sedikit menjelaskan ini. Iya ko angka aga-aga makan jala dan niat curitami panasaran. Iya na tunang kayasa studi tiru supaya dia niat curita lawi mitai. Jadi iya rona bitta dena melo puang Allah Ta'ala ko na curitami. Ya sange suruga na curitami ya sange neraka pada nabi-nabi makdioloh sehingga yulli'i untuk melihat semua. Ya na romaknana linuriyahu min ayatina. Iya. Jadi dia itu gaga taulino. Puram misemana ngisinin na rahasia na alangi kecuali Nabi tak. Naya sinin na Nabi dia gaga kesempatan nasi runtuk mana. Tapi Nabi tak bisa ketemu dengan semua nabi dan rasul bahkan para malaikat. Jadi ukuro keistimewaan naro. Kemudian aja nano malampela ada bahasa lokoro. Pak Melo ni tetek ruaro kita. Aga maknana Nabi tak ipacingi maka diambil jantungnya, kemudian dicelupkan ke dalam air samsam pasang, maka dia komelo komas sempajang pacingi wiati sebelum mengolok. Kenapa ada simbol air? Itu adalah wudhu. Tapi kenapa ada kalbu yang disentuhkan tanya watakale? Nasabah ia jenne tanya paci lahir, paci hakiki. Makanya disebut at-tuhur. Ya komakadai an-nadafah berarti carepah, naita mata. Ya komakadai at-tuhuru berarti carepah hakiki. Makanya sininna Nabi saya jenne anu iya mana ngangkai papole dosa. Nomor si di 5, nomor 2 timue, nomor 3 yai mauhe, nomor apa angke matewe, nomor 5 yehe, nomor 6 ye 5 he, nomor 6 pikirange, nomor 7 do cilie, nomor 2 aja. Naya tu jenne dia nak bisa deh. Jadi jenne dia nak bisa. Tapi jenne mape pacing. Makanya disebut at-tuhur. Jadi ya kong kata ukura mak jenne na lejak taimano. Dia na basal tu jenne na. Dia na rusak jenne na. Dia minawat di masam paja na sabah ana jisikan. Sama kira. Jadi nang kata ukura mak jenne na lejak taimano. Loban ni mak bisa biaro taimano. Dia nama pacing aja na tak jenne. Tiamang langsung ni masam paja. Na sabah dia na rusak. Ya makiro, demi nawat di tomas sampah aja na sama angkan aja sih. Padamu ikong kana aja sih. Oko atakale na tomak jenne aja takka dan ada api piwai ya ro bisai wi dena cocok. Bisai wi jolo na paki mak jenne na saba iya jenne dena bisa tapi mape pacing. Makanya disebut at-tuhuru satrul iman. Iya na tunah kadapat tareka iya ko jenne pak dusa sareana buang angin al-khariju minas sabila ini jambak gateme gatuga. Kemudian sentuhan kulit laki-laki perempuan tanpa pelapis yang bukan mahram. Kemudian matin roh. Iya ko hakiki maka deh iya mupura mak belle. Napura ko mak jenne, napuran mu pakai jenne mu mak belle aja mu pakai masam paja. Macare paniat. Ko pa hakiki. Jadi itu
Pak biasa makan pura masam pajam mengeribi non rumah curita akasiaga ni mak beli. Iya mau paro na pakai lo ma masam pajam makai to pada aja na mau pakai. Pura mau pakai macai aja nong pakai nasabak macare payet. Iya, dia na rusak mau cari payin. Ia na tunang kaya sejak di dul wudu mapaka baru jenne. Dia na rusak jenne tapi angka ganggu sehingga kita memperbaharui wudu. Nah, iya. Kemudian ati me pacing berarti kekah tahu si salah. Ya natunah kada nabi tala yahillu lil muslimin an yahjuraha hu ko salah yalin. Ya nang katau de na sewa ada pada nasala naliwat talungas soe. Ya sakarang aku nabita. Ya namare pa upodangi jama umrah. Aja lalu nakopor mo mi maurusu ko me ko jokah. Aja na balanca mo mi maurusu ko me ko lo mangumrah. Pares saya robali bolamu de toga game wasi salah mujokal lokoro kode musyak dampang mulokko siarai nabita nak kena nabita pura ko wasakar nasaba angke robali bolamu de musi cocok. Kenapa disimbolkan di belah kemudian jantungnya diambil pacingi niae okutimun roh. Kemudian pura yaro ipalalangi nabita diperjalankan. Pule kenro Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pasangi. Kenro ki melolo usahakangi apa mula masigi ki lo masigi. Magi nang kayasa sampaja sunnah musafir. Barakna okoki barumonroy meki loju pandang. Mesti makada pura ki masam paja sunnah musafir makada oko kak matu masjid agunna pangkap atau masjid agunna maros melepa masam paja ngasara. Ia kota kok kecelakaan ni oko lalangin atau mati maka kita mati syahid. Kenapa? Karena kita menuju ke masjid untuk sholat. Maka apa ti kata ujuk kena sawarung aga mati yung rilepak. Kape aga yung rilepak mestinya berangkat dari masjid ke masjid. Jadi masigi boleh nasabak masam pajas sunnah musafir ki jolo yana tu ampai isuro ki masam pajas sunnah musafir ke tomek joka pamulaiwi nasabak sempajang enak pa ipasi sumpun nasabak sempajang. Jadi aja tak ada meka lo bola aku jupan dak de maka dah oh kok kak matu lepang masam pajang asar. Saya sering begitu Pak. Kalau jalan dari Kulo, Sidrap, Purwoto Kameto ati biasa kojo kak kota ngabani, maka doko kak matu mangkoso masigi nagurutan lepa masam pajasun. Pura ya romatu, maka da okusi matu lepang okui matu masam pajang. Jadi dari sholat ke sholat, ia naronasan nabita, umatku adalah umat yang terbaik. Nasabak nasalaisi dedecing menuju ke kebaikan yang lain. Dia itu tu masalah. Ia kotak to mangoto atau kecelakaan, makutana malaikat kenri melolo, maka de melo masjid agun namaros sampai ajang ukoro, maka de patamanga suruh gaya tu nasaba okui masigi elo, kenri pole masigi. Mega tu Pak. Kalau pamotoro, kalau pas sepeda, katu mas sepeda biasa ko satu isi baha, itu gagok koy. Kalau mas sepeda, mestinya itu kita start dari masjid ke masjid. Iya, aja dari tempat rekreasi ke tempat rekreasi. Iya, itulah maknanya kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal Nabi tak, dia langsung. Itu kira. Masjidil Haram dibawa ke Madinah. Jadi itu Nabi ta'ukui Masjidil Haram ipajoka menggunakan kendaraan burak didampingi oleh malaikat Jibril. Ibawa kenroy, ibawa lokum Madinah. Napai suruh mas sempajang. Pura mani mas sempajang Nabi tanah kutana maka daun rongage Jibril. Maka kay suruh aku mas sempajang. Maka malaikat Jibril. Ini adalah Madinah Muhammad. Okoko matu malaikat dapurang. Setelah selesai sholat, kenro si bawa
Ibawa lo Gunung Sinai. Dia panibawa lo Masjidil Aqsa. Ipaleko. Ibawa lo Gunung Sinai Bukit Tursina. Isuruh masampaja. Pure masampaja nabita. Makutane kada onrong aga ya Jibril. Maginang kakoka masampajang. Maka day. Ini adalah Gunung Sinai. Okko ni Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga. Lai bawai. Lai paliwangi Masjidil Aqsa. Ke sebelah selatan 10,7 kilometer ke sebelah selatan Masjidil Aqsa. Angkau rongokur yasab baital lahmi. Ukur suruh Nabi ta masampajang. Selesai masampajang Nabi ta napa makutana kada onrong aga ya Jibril. Maka malaikat Jibril. Di sinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Pura maniaro napai parewa pemal ko Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi ta isuruh masampajang alena mancaji imam. Niga makmunah seluruh nabi dan rasul. 20 pa nabi dan rasul mancaji makmun tau mate manam. Maga tasat dikongkai makmun atau mate. Jadi ro nabi tak pasan nanya Pak Bu. Saya membantah nariko angka tau makada. Pole mani mameraja nabi tanapa tong kaya sa perintah sampaja salah. Itu tidak tepat. Nasaba okomopi Madinah masampajang, Bukit Tursina masampajang, Baitul Hami masampajang, mancaji malalo ke Masjidil Aqsa. Jadi angka memang nasampajan na zaman nabita napa menrek mameraja. Apa ya kau makadaki sampajang perintah sampajang edega sebelum nangka bukan igarek korangi. Ketika Nabi Isa ditanya, agar nasa Nabi Isa, saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan zakat. Angka bimana sampajan tepu. Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusolli fil mihrab, matangangi tato masampajang okilalan na mihrab, na berarti kesampajanna. Maryam masampajang okilalan na mihrab. Jadi sininna nabi-nabi makdioloh, angka mana perintah sampajanna. Jadi itu sampajangnya tanya pak kasih baru. Aja tak kadang kami Nabi tanapa ke perintah sampajang deh mapamulai Nabi Adam ang kami mana perintah sampajang cuma demi gaga tau panrita mulai jelaskan secara gamblang makada maga sampajang angka makada tu dami mangolo na maringera mas sampajang ni nasa ngalena angka to Nabi tatong mi makbere puji-puji Allah ripong Allah Ta'ala sila tatongan na napasisumpu ni paringerana yan na ruyasa sampajang. Yang itu pamakade, ia Nabi Isa tato mi puji-puji yang lori pong Allah Ta'ala. Yaitu ampai nasarani ko masampaja, ko magareja makelom ni. Elon na iro memberikan pujian, makometo ami ro sampajan na. Angkato tuda mi tapakoro, na si runtu si pak bicara pong Allah Ta'ala. Ia naro Nabi Musa, jadi nak mega rupanna. Tapi ia Nabi ta nalamanang. Nalatui tatonge, nalatui rokoe, nalatui sujud, nalatui tudange, nalatui tapakoro, nalatui bacana. Iya, iya napasuku. Iya natunang katau maka dia sampajaku cica cuku cica cengan ajaji. Tania sampajang ya tuh. Tahu tapakoro nih. Anggota Nabi Musa ya tuh. Cipolo minalah. Kau makadaya mak baca mak bawan na selesai si polo minala dia pernah suku ya tuh makanya itu sampajangnya disebut nusuk khusus ya ko nusuk ibadah makanya disebut inna sholati napa wa nusuki jadi ya sange sampajat telupa nalepa kangililla na sabak lapalang nato kangiati na sabak peringerang natato ngilan roale na sabak pangkaukang kapak kurangi salasi dinna etanya sampajang iya ko maringera mo bawa de gaga baca tapak koro ya sanna iya ko baca mo ba de gaga paringera masikiri ko sanna iya ko sujuro ko mo bawa de gaga paringera de gaga baca garak bada mo sanna ini man olahraga jadi ini man siang kapir rotalue ya naru yasa sampajang kemudian angkato uruntu ko si de riwayat makada iya rosininna malaika kue tingkatan na lagi apa itu malaika onrona asan na lagi iya mitunangkan no okolino ko parenta iya jadi itu malaika kilangi monro nakenro iya ro lagi
ia ko manuru penjelasan na dalelena korangnya si bahadesa maka dah langit pertama dihiasi oleh bintang. Jadi ia rope bintangnya tanya alung apa ia tak tumpu ke paki tak alung nih. Ya ko toma pasawa ia sekna ya royola. Langit pertama dihiasi oleh bintang. Na menurut ahli ia ro bintangnya kami nama cawe puluh kolino 1000 tahun perjalanan cahaya. Dia kung kaaga pada lasina cahaya si sabbu patau yola na pedati ro bintang terdekat. Jadi ia ro langi pamulangi des sakadakin rimonro nan jelas na kiro malaika romonro ia minanolo kolino ko parentah. Iya. Na pitu tingkah pekoni. Jadi maka dia jelas nama bela yonrona. Aja ini curi tero. Langit menre nabi dari langit pertama sampai langit ke-7. Ina angka mana modele na malaika emas sompah. Mapamula langi pamulangi angka malaika tato misi tato na denang kana roko na kama linoro. Si pamula ipancaji latu kama lino tuli tato mi masompah. Menre ko langi kedua naruntu inabita malaika roko si roko na denang kana toko salama ipancaji. Ia tu ampai pitu langi pitu to garaka sola. Ina tu nah kala ia tu garakan na salae sampajan na malaika. Janji nalamanat tu nabi tamatu itu gitu. Kisah na jolo ceritanya matu piniala hikmah mudah-mudahan maganda waktu kemudian iya ro nabita nasabakang selesai ini mancaji imang oko Masjidil Aqsa ia tona ro mancaji pasang maka daya tupe nabita alena mamatto iman na sinin na nabi alena na marimangi sinin na nabi. Maka dia tahu panrita pahakiki aga na baca nabi tawattunna na imangi sinin na nabi suruh imangi baca yero komelo imas sempaja supaya dia bisa mengikat makmumnya si tembus ya tu maka dia komelo imate makmunna tu biasa kapat disanganna iya. Oh si sumpungnya tu tasapa ya loh ni samopu ima kapang ya ya menre ko langi pamulange ni ga nabi dupai nabi ta nabi Adam apa iya tu nabi monrongi langi pamulange nabi Adam di langit pertama magi na nabi Adam dupai nabi ta makamoy ga nabi magi na nabi Adam makre to panrita pa hikmah ya makala tanya patarika maka itu pada hikmah ya nabi ada boleh suruh gaya dempar lokolino na ya kong katau pura matan reka dudukan na nara ya busum mabela yawa masahara tu nyawana iya na rolai burai atin na kunabita dipertemukan oleh Rasulullah oleh Allah kepada dipasirun tu nabita maka itu pandrita iya nangka kepala dinas mancaji guru biasa lalu ko siarai nang kabupati mancaji cama aja lalu musalai onro koko tu mewewe ada ia kong kato pura matan re jabatan na luru tapade ka jabatan nang kalau buting ada pedepeki mewewe majama sapu-sapu magai karena itu gunda gulana kana iyo poko cama mancaji bupati jamulong ngitai magai nasabak menre moy nasabak kadang orang ketika turun itu sangat resah bimbang maka digembirakan iya kong katau pura sogi na kasia-sia aja tama bela pak maka te katau ko sogi de na paja tema loli sulo bolana sisan na paja sogi de gagamitai iya na tu nama dari masara nyawana tau kemudian menre loko langit kedua jolo sebelum mana aga nala hikmah nabi tako nabi Adam maka dai ahli kalam iya ro nabi ta makguri oko nabi Adam sininna asang-asanna sewa-sewa termasuk ilmu alam nabi pelajari sama nabi Adam jadi itu nabi ta profesor di bidang alam sebab makguri oko ahlina menre ko langit kedua ni gato si nabi ko langit kedua dua nabi nataru po Allah taala jaga langit kedua ni gayaro nabi nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Ia natai dua malolo si umur yaitu Nabi Isa si Nabi Yahya si umur apa ia Nabi Isa
anak na Maryam Nabi Zakaria piarai, ia tosia Nabi Zakaria ambok na Nabi Yahya. Nah sabak ni tamani Maryam mas sampajang okilalan na mihrabna tolinai te ukur mas sampajang na perhatikan ina toliang kahadale na ia natamor kullama dahala alaiha Zakaria al mihrab wajada indah hariskan ia natamor koronron na mas sampajang Maryam ina toliang kabua-bua na runtuk mage je nang kepade di makala tanya je wattu duriang maje nang kaduriang ni tanya wattu lasse maje nang kalasse kenroi pole makanya kotoyat layak makanya anna laki haza makanya Maryam huwa min indillah ia tu gagai langsung pak nak berepuang Allah Ta'ala ina dena merapa akalan Nabi Yahya anu ni kesana Nabi Zakaria tania ko nabi makun rai anak darah-darah mo ipiara-piara ko manang kay ko yalil langsung ini nabi ka iya na itaku na monro ko na denang kanilenga mako atu kira-kira kan na piarai umur 8-9 tahunan itu angka makada ruata angka makada serata umuruna nalay Nabi Zakaria nurena ro natilaw bolana nakibuarangi kamera bilik ukurilalan na kamarae nalengi cek de matingka menre dua anak tangga maka dua langga okoni ro yase langga naro okoni ro Maryam masampajang yana tu ampai alasan na sujadan na imangi pak ganda dua lapi angka ambala yawan angka sujada yasena oke tu monro mala dasar tuh. Nah sebab Maryam ya roon rosam pajangan nama mihrabnya itu dua anak tangga. Ya kotame Nabi Zakaria koroina runtu ihandre ya natu nakutana kada anda laki hasa polikin ruye maka de huwa min indillah. Ia gagalan supul kupong Allah Ta'ala ina de na mirapa akalan. Apa de nang kanasu apa ya kibuarangi kamera di jendelana napa gonci pintu na Nabi Zakaria maka taniri de nang kanasu Maryam mako meto paro koto piara nak darah pak. Ia ko anak darah piara nadenya katanya nggak gunci pintu yo pui di piara anak darah le gunci motor lo sampai Pak Joka de metonan kana su okole miro monro masampaja tulia miro pemiro masih kiri maga masampaja Maryam anak darah mau piye angka andre makanya ketika Nabi Zakaria tanya agan asal huwa min indillah dia nami mata makadami Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ya kupong Allah Ta'ala melu malingi dalli atanna dena melalui perantara. Napai tak ke jannah Nabi Zakaria. Maka berarti tania don nya anak makanja. Agana pale onron. Ukui honron na poli dalli. Iya makanja onron. Sehingga makana asuko ko tu. Naiya ako tu meka ya meta coba-cobai. Gitu. Tuangan nah. Salai itu. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka datanglah Nabi Zakaria ke tempat itu untuk berdoa. Wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi tatto masampajang okilalan na mihrab nailaw aganilaw. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Apa yang terjadi Pak? Fanadatshul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Annallaha yubassyiruka bi Yahya. Langsung iya nanasat tau pandriteh kagurutta macawit tampunna mangkoso ini salah satu kunci keberkahan adalah andre gurutta ke Jabdur Rahman Ambodalle baru ini beliau itu punya mihrab. Saya dapat cerita dari beberapa muridnya yang ada di luar Sulawesi di selatan. Ada saya ketemu di Kendari, ada di ketemu di Toli-Toli, ada di Manado, ada di Kalimantan. Agak apa dah? Maka dia tu guru tak sininna nautusu elo manci guru isaliwang. Iya koe Toli-Toli makoto nasang isuro kilo mapak guru stas nadeji pajiga yapu. Udah mi guru tak kada depe juga bisa puang maka dia guru tejok kan tanya iku mapak guru iya tejok kan nasa ayah meniru yakatan ni tapi nasa kotoletu ubaca ya ronasa bo emelo ya pak guru ubaca na dia upahang ustaz kuyulona nana ewa pak guru na dia upahangi lau tutu ya robo enapa kare walau kantoro etudang ia waring ngeralok ke guru tak angka sakdan nawang kali ngamanasa
maka da makko makna na yembo. Erewa sikak mapak gurungi kupurai. Itu guru tak sudah meninggal tapi saya masih mendengarkan, sering mendengarkan suaranya. Itu pengakuan langsung murid na guru tak. Bahkan ada yang lebih parah itu di Kendari, masih ada hubungan keluarga dengan guru tak. Agak nasa. Ia kawan ni wotok mas sampai jam 2 rakang usta. Buka ia ro kita enalenga e guru tak. Ubacai angka guru tak tu dangok yo lo kutuntung. Itu guru tak aja Rahman abonal. Wali ia tu guru tak angka mihrab nah. Ia nang kasantri na melo rewa na dega na tampara. Biasa rekondapi waktu libur oki guru talom milau tanpa oto. Isuro mitamo ko kamarae pares sayawanang kangulon na guru tak. Magi nang kadina runtu okoro na dia nang kanataro di guru tak koro. Kinri pole huwa min indillah. Nasaba iya guru tak kamarakna oko mimatiro naki buar ngalena on Roma sempajang untuk mengolong. Iya na tu biasa ya upau. Maka da acila kapai di WC ibangun oko boleh tak 20 juta, 30 juta ongko sokna, tapi degaga on ruang khusus yon rimas sempajang oko bola atayaki buat. Dan yang musalla tapi mihrab. Oku ilalat kamarai, degaga tau ganggu. Itu utui hanya seluas luban kuburan. Yang penting wat dingin on risu jadah. Lah itu tu aja ni tete kototam. Ia patotama kong kajenne. Oku mi romas sampaja sunna. Oku ki romangajo, oku ki rotapakor. Ia nang kagaga mengilau. Oku ni rolo mengilau. Maka dia tau panritesi. Tembus tuh. Nasaba ia na tu on roh kami na makanja yon ri mengilau sebagaimana Maryam melakukan itu dengan Nabi Zakaria. Makanya Nabi Isa si bawa Nabi Yahya tahu makaleleang. Magai Nabi Isa jaji degaga ambona. Nabi Yahya dilahirkan dari istri yang sudah menopause. Paja ni macare pabainena Nabi Zakaria na tampu kamopi Nabi Yahya. Ya to si Nabi Isa jaji poloko Maryam de to si galak kain na. Dua tahu makaleleang cik di jaji paja ni macare panamin mana mo pa cik di desisa gambok nah. Iya to aga maknana Pak Bu iya ko sampajang namo mah kada mana tahu mustahil ya ko sampajang monri mangilau tidak mustahil bagi Allah pasan na yero. Itu tadi yang disampaikan oleh Kakanda Bu Wakil Bupati terpilih. Maka dan namo ko rupa tahu maka dan mustahil. Ya nama kanja mo ko api jepum mulori puangi. Nakko sampajang ngemilau insyaallah. Iya, namo maka dan mana tolino ede ko pura mina pagarisi ko Allah Taala de gaga jet. Iya naro Nabi Isa de gaga tahu maka dan kaga tahu jaji de pagaga. De paga tahu jaji maka dan tahu jaji de gambok nah. Ina dia ga tahu mata peri magi aja nang kana dara matampu na de garwane gesai. Engatoni Nabi Yahya ro, Nabi Zakaria, paja ni macare pa bainena magi na tampu mo pa. Itu karena diminta di dalam mihrab. Iya di punai lasa. Iya. Jadi dia ni angkat tangan di doktoro Pak Demeto aja tu ga doktoro mapasaulasa dia kagak nabura ini. Iya. Makanya kong katunoki doktoro makadami mengobati penyakit kanker. Dia nak kena menyembuhkan dia. Jadi ya kalau ki makbura nades na saula sata aja tamacai apa naburai memang mi. Angka gadot toromoki maka menyembuhkan. Dia kagak maka kami itu mengobati. Mengobati kanker, mengobati sakit gigi, mengobati dia kagak menyembuhkan. Nah sabab ia mah pasawe pu Allah Taala. Ia rupa tawe makbura mi. Nah, kapahang ya. Aja tuh si tersinggungnya di dokter mah komite ya. Ya kini Pak Bura pasawite na dia nagaga tahu malasan ang kamana Pak Bura na lasah. Itu. Iya. Jadi kemudian ya naron na upawangi maka dah iya ro sampajange aja no kumana masigi ijama. Iya ro nabitta na tagur sahabakna namparang la taj'al buyutakum maqabir. Aja mo pancejiki buruk longi bolam. Bawi sampajamu rewa. Itu ya ampai Pak Bu. Biasa ko dak jamae iya ko melo ki lolo ngak baraka o ko sampaja sunai aja no ko masigi tajam.
bawi rewa lo bolata. Nasaba iya masigi mak baraka ni. Iya mi robolata mega setanna. Iya robolai melo matanangi koyon roiwi. Nasaba itu yang lama kita tempati masjid hanya berapa menit. Cuma iya ro sampai japaralu na surotosi nabi tak bawi lo masigi Tapi iya ro sampai sunnah aja no ko na romo jama parewa ni lo bolamu. Makanya lebih afdal sholat sunat ketika dikerjakan di rumah. Iya. Tabawe rewa mondrina loro ya aja na kotopura masampa ya loro onro di masikiri-sikiri kopura ya ro. Rewa ni lo bolata. O kopi bolata tal sampai ya sunnah. Tama ni okoro mihrab tak masampajang. Koni ro tapakor milaudo kopurai. Ya to pato tamo kor kotome milaudo. Insyaallah tembus nasaba ia mematoro onrang si sumpul langsung ngatai si bawa pun. Yo poi di WC mi mabello. Onra buat carepa. Memang sampaja lo komi bandre na gulukasna. Macipio kesadena gulukasna lari lo kalau mondrina la mari kata kor macule lesi lo ko kadere kesadena pa kadere lari tama kamara baru kete ko kamara lari si masu. Desa kada kendri memang sampaja. Banna lo bolana de gago di nonroi matetta. Kayak WC maka soli bangunan. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah itu tidak ada. Makanya Nabi Zakaria nakti buarangi mihrab Maryam. Guru taki Haji Maimun Subair ada kamar pribadinya, di dalamnya juga ada mihrab. Guru taki Jadul Muin Yusuf juga demikian. Guru taki Jadul Rahman Abodale Manasah. Magi tau pandrita ini ya rona pake nasabak nisemak kada ya komitari mapabatu pak dongangi ukuron rongi maka jalan dayon ro. Jadi macilaka ki kong kabolatan na digaton ri masampajang khusus kurilala kamara. Cuma ye di makoka nasabak kamara masuk masalah mancaji masalah toni. Ya pak iya ro biasa bolai bolaju WC na maka belai mondri. Iya makoka ukui lalak kamara monro WC. Jadi, kau ni lah kamara. Jadi nai buka kamara na WC, buka i kamara mata ruki tama WC, lai buka i pintu na WC, nai baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal haba'is. Masu ijinge polok ko WC, bikin rilau, loki kamara. Dah, ngere. Lari loki kamara. Ia tu ampai. Maka namanya namanya galasa, maya garupan nalasa, maya ganggu ada itu gaje gatau kiri-kiri nganga. Naidi tu pasi bola ya aleta si basetangin. Naidi muat kamakiro. Nama-nama igare. Epekko ni ko tak buka ipintun na WC. Itu tu ipintun na kamara na tak buka pintun na WC na si sumpun na kamara angka na to tau pandrita maka na hukum ini itu kamara mo pada ni kada WC nami ko monri masampajang. Di tau suruh ki bongkar i kamara ta de. Iya. Iya lau bicara mi penjelasan na tau pandrita tentang pembangunan kayak WC yang dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu. Iya tu ampai makada nalai ripat na tau pandita makada. Iya kok kuiru lalak kamara WC mu aki buarangi dua palaca. Iya muasu pole WC ina laca iya ro pintuna. Aja mau biarkan tak buka. Apa iya na tu non risi sajinge malolisu. Mu piaranya tu. Tuangan nadena mulai terhindar na sama si kamera no. Ina tu nama kai gatau dia nama matinro matanda. Cede-cede na kanalasa, mak galilu cie matinro. Nama ka gampang, iya biasa ropa terus terang. Angka guruku yasang Syekh Muhammad Nur itu orang Biren di Aceh. Biasa kong kagaga na pau deulet timbangi dengan akal. Keras. Agak sih. Biasa makoro na sabak masih muda. Maka agak sih nasa guru tekong kato mana agak biasa na pau nasang tudangi nasang ya to gaya sa di bola na tede managa hawa-hawa malaikat nah maka daka puh ni sato malaikat ya pada to mana ko nabi
Bisa utanai maka ka irisan na yaro malaikat na sawe magampat tu nak. Kome komisangi malaikat magampang. Pakanjaki bawan ni rampan na nyawa mo pakanjaki si kiri mo insyaallah misat tu kaya kong ka malaikat. Tapi ko caran nasa iya na magampang matinro matay. Itu salasi di tanran. Kabe ko yasa nasa presa ni gare. Kaya gawat tu na masih jate matinro. Nomor si dia ko masih kiri. Makomo macam ni bilang-bilang nara tak den nak. Tanya si tangia tu nak malaikat ikut masih kiri tu mak depe. Resonansinya hawa malaikat itu napa tenang hati. Makanya kita mudah tidur. Yang kedua ke gawat tu koto mengaji. Nape dua lampai baca si garu-garu ni barisi na pura si galulu makoi galulu mosi. Magai karena malaikat itu senang dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Kegapi ia ko makato baite ko mimbara ko jumai nagalulu ni aje matan atau 5 jam pura si je titi maka titi mosi magai karena seluruh malaikat rahmat itu akan masuk ke dalam masjid bersap-sap yana tu ampai nabita na anjurkan aja nama lampe kato bai usahakan nama lampe isam pajam munanya kato ba munasabak musesai itu tau mangkalingai kato ba. Taniya tu maka da malampe na dega taniya iya ro tau de nulit tahang itin ro na ro iya magi pakandang ko bala rondangnya de na cakaru do na letuk subuh tanah ro na tudak bawah ni ini gitu nanya ko kui masige ici nampak lak dan minta pacakado karena itu resonansi malaikat iya kaya kapi waktu maka de guru tai tegare ko subuh na sabak malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang si runtu itu ko subuh makanya tu ko subuh memalada tu tinro maka dai ia nang kabo lamon rilyu mak galilu cia matinro matammo denon roi malaikat ia tona tu ampai na suroi na bitta beresalangi malaikat ko to tama boleh kaya beresalalo ko malaikat ya koto makada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh itu beresalang untuk taulino si bawa i bendungi supaya ia rojingi macu de nacu tama ko boleh kong ka macu riki nah pagi si baca nah suri pong Allah taala fa iza dahal tumbuyutakum fasallimu alai ia ko tama ko kilalan na bolamu beresalang ya lim ai beresalang itu ni malaikat ya natun to makada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napai tambai assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu. Jadi aja koto tama boleh to makrabami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh de sambungi. Assalamu alaina iberesalangi alewe supaya to salama monroi boleh. Ya kong kala salasa kurilalanna de nakanai. Ya kung kanu makalele de napakan laki napa to makada wa ala ibadillahi sholihin sininna malaika pammaseben kaya ko tu yana ti berasalag na sabak de ni tay mata yana tu naunroy malaika boleh yanang katautama bolana na de nakala assalamualaikum makrabamikum iya to nakilala na salam ay ade gaga itu gara itu iya jadi penting saya wasiatkan ini. Tati siya gani? Tati telu. Mana ka jam ikamah? 14.35. Ya? 14.35. Dito pa na tama sarai ka? Iya. Oh iya. De, jok kami jangi kamay ampay. Iya. Kemudian aja na niya numanang yero. Iya na upasangang iya. Aki buaki onro mas sempajang tapi de tona kada mutlak apa iro nabita lawikai kita narampe makokolan hadesa makada iro Aisyah madari na panci nabita komoto matahajud ya noto nabita masampaja tahajud ina natungka palempu ya jena na panagattang iro pakaian ko jena nagattangi supaya lolo inapita panah tapi dia terpengaruh nabita masampaja itu Aisyah pawi jadi ya nabita onron na masampajang si bawa onron na matinro o kumatiro pasan na niya
Maka daya ro kamarata tonroi mi mas sampajang supaya naitai wijawijata, naitai baineta itu menjadi karakter angkana pau-pau kotopole mate-mate baja sanga dia pada mia tu anak-anak namo maga sibuta ya kotako angkan waktu nang katoko boleh nadapi waktu andre pasipulungi hanata tau manre si bawah pak ya makoko marak jiniero anak-anak enam manro kilo na talapising katonyo ko kadereng katoni baine manro kilala dapurang yang kanila kay deje gaga diga silolongan kita duduk bersama patudat-tudang wija-wija kemudian kita berdoa ilawin anak ta baca doa magai ketika kalak kita meninggal angkan apau ia tahu matokku biasa komelo ki manre makohe dan itu tidak akan pernah dia lupakan. Iya pak madari tak dek kedua ngeso mak telu ngeso mak lalan nasi ulangnya kok boleh. Apalagi kalau begini waktu-waktu gini saya baru dari Jambi kemudian tiba pagi kemudian ke sini selesai santai malam lalu lanjut lagi ke Kalimantan sampai ke Timur Leste nanti tanggal 7 baru saya balik. Jadi ia kongka kesempatan si bawi jabije usahakan ni alaki waktu tapat tudang wija-wijata koroto manre si bawah na sabak magai barakka na paturu po Allah Ta'ala na rekomandre tay si bawah dengan keluarganya itu kuncinya diupasang ya aja na yero makada ya miro tanay pura na ko manre pura na magayan pura ni manre salasay denah ko usahakan na to si tudang barakka itu ya komeki mabela lasai makan bersama. Ya makoko adin. Angkala lo atau mato makoko panre anak na letu bali bola na panre pak masapede anak na lelung. Gak. Magina kuaro apa anak-anak ipak boting jajiang anak-anak jadi anak-anak didi anak-anak. Maga na ko anak-anak didi anak-anak mancaji anak-anaknya selekna. Ia tu ampai Kementerian Agama membatasi umur pernikahan demi pendidikan. Iya. Sebab ya kau anak nak didik anak-anak, dia nak selesai. Iya. Makan anak ni, onroto na macam mimi mana dia na macam piara anak. Masa peda anak na lalu latu bali bola na lolopan ni na lari do na kusuruh na tipu masa peda si anak na lari pak bunuh tahu. Gitu. Iya, ini yang keliru sekarang Pak. Iya. Kemudian menre inabita taruh ni percepat menre inabita ke langit ketiga nomor 3 niga dupai Nabi Yusuf iyon nak Nabi Isa aga keahlian nah doktor digaga doktor mulai dapi keahlian kesehatan Nabi Isa apa ia Nabi Isa manci doktor napatu tau matewe atas izin Allah. Yo di doktor tan apa mati tahu tuh. Nah serupa-rupa nala saya Nabi belajar di situ. Yang kedua Nabi Yahya manajemen dakwah, ahli dalam manajemen pengelolaan keagamaan. Menre Nabi tasiruntu Nabi Yusuf, yero Nabi Yusuf agak keahlian lah, nanya dupai Nabi tak keahlian Nabi Yusuf bendahara negara. Jadi sistem ekonomi syariah itu Nabi Yusuf ahlinya. Menre siase siruntuk Nabi Idris ia na nabi kalasyang ni malaikat dega ga nabi kalasyang 5 malaikat na kalasyang nomor rosi di malkul maut na kalasyang malaikat Ridwan penjagaan na suruga si bapa penjagaan na neraka na kalasyat to apa magai iya ro Nabi Idris na podangi malaikat malkul maut nasa mapat di ka kotomate maka dia malakul maut mapat di nasa meka coba-coba rasai nasa mate ko tu nasa de patu kape nasa maka dia malakul maut dia cocok kecuali puang Allah Taala misingkang mangilau Nabi Idris meka puang rasai pat di na matiangang ni maka dia puang Allah Taala dia na marigaga lai sure malakul maut ia na tunang kana curita Nabi tamakada maga pat di na ko to mate maka pada ko na todok ki 354 na makasamang kato maka pada ya tu bembe tutui kuliti lalle olina tutu pat dina ya sange amatema ni garasaiwi Nabi Idris
Apa memang timis sangi maga padina. Itu sisan na mati pura ni uduk nyawana na rasai maka dapat di paga tak jenna ina pemakada pajuka kak garek lau naraka me kak mi tairanaka pajuka ni liti yantara ni lau naraka ka di pajagana naraka ipatama ilala cinampa minasu nasa liwah rajina koe kamana ni rupana pacalang pasuka pataru kak lau suruga joka mentok mi teh sisan na tama suruga wae na puji manyamang nyukoro aga na pau na podangi malaikat na saya aja na wasu ko na monro aja na nasa salai suruh ka manyaman niya o maka di malaikat dia na cocok nasa ade podangi anu kada aja na wasu nasa dia na cocok dia na wat di tetama suruga ko dia na pole naraka nasa wasa pole ni onak jo kasi bawa koro makanya nabi yang diberi kesempatan di surga itu adalah Nabi Idris. Magi Nabi Idris dia dekat dengan Allah. Laipa bainai okombo na nabut timparui wani pamulan na nasidape bainena pas selesai sidape bainena nasoro takkajanna aga na pau liwa mo pilap bina nyaman na ko maringerang alaw ripuang ngene ko sidape ka baineko. Demi matoga aga na ngerak ko maringerang ilaw ripuan. Iya na tunah kada wala zikrullahu akbar. Ina iya tu masikiri ilaw ripuan Allah Ta'ala ina liwa halopona. Sehingga kedekatannya dengan Allah apa yang dia minta akan dikasih. Iya na tunah kada ya ko angka tau denang kanilaw doang. Masikiri mi bawa mengaji mi bawa sibuk mi masikiri, maka Allah akan memberikan yang terbaik dari apa yang diminta oleh orang yang ada di situ. Nah itu jadi engkau tu tahu dia nang kani runtuk mapalak ni laudo sikiri ni bana patuju baca Quran ni napalat tu pokok napa kajak mana mi badana dia ni lau dia lalai berdoa karena ibadahnya agak nasa nabita ia tu tahu ijanci ya leng ya kong kau tahu tu kampung yang milau agak kami nama kanja ia tu ya leng ya lena diberikan hadiah dari yang terbaik yang diminta oleh orang yang ada di situ. Jadi engkau tu tahu aja tak ada dia menanangkan diri tamak dok dek. Angka tu tahu dia nak kena sikiri milau doa mi bawang. Alinga anu pun dia nak kena sempaja. Itu tapi dia nama rigagah. Illau muki. Iya. Kemudian menrek layase siruntuk Nabi Harun. Agak kelebihan Nabi Idris tulis menulis. Tulisan pertama yang Nabi yang mengenal tulisan pertama itu Nabi Idris. Menrek layase siruntuk Nabi Harun. Juru bicara Nabi Musa. Apa itu Nabi Musa? Ma sola lilana. Pak pure moro ngawarah. Di masa kecilnya itu pure malawara naorongi. Nah sabari luka lidahnya itu. Sehingga cadal ke di maka cadal pada to kecok lilah. Ya natu ampai itu dona rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah sama memang tapi pengawalna Nabi Musa juru bicarana niga Nabi Harun. Nabi Musa matomila ko po Allah Ta'ala supaya kay mancaji Nabi Harun. Sebenarnya bukan Nabi, tapi dikabulkan doanya sehingga Nabi Harun itu menjadi Nabi. Oke langit ke-5 monro. Ke-6 Nabi Musa. Menrek layase Nabi Ibrahim. Materu Nabi teloko langit ke-7 nenre oko sidratil muntaha. Oko sidratil muntaha Nabi ta oko ni rosiruntuk po Allah Ta'ala. Dewa kada angkai puang Allah Ta'ala ko sidratul muntaha de maka dari sejarah ukui sidratul muntaha nabi tanapa si runtuk puang Allah Ta'ala agama nana maka dari ya ko menreka oko copok nama sigi menreka loko manarai oko ka copok nama narai okiro wita ulangi iya ulangi angkai ko manarai de mabela mo payase tapi okko picopok nama narena pawa di ta ulangi maka da yero nabita ko sidratil muntaha okko piro nappa nangita po Allah Ta'ala berarti maka da ko guru po Allah Ta'ala maka da de mabela mo paunron lah tapi di situ baru bisa melihat itulah kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah angka na tu napake salapi maka lagi di salapi ya organisasi Wahda Islamiyah toh maka dia ke sepertiga malam no ipu Allah Ta'ala lokolino toh
Itu na pake, maka dan no ipo ng Allah Ta'ala kolino. Iya, dia usah paka. Apa maka dia ko sa pertiga malam ina no kolino na dia na to nang kanon roko lagi apa ako Jakarta tanga bani, lete sila ko tanga bani, lete sila Papua tanga bani. Tuliawa man ya tupuang dia na to nendre. Ko makale. Jadi makale pero maknana Allah turun di tengah malam, di sepertiga malam. Tanya po ang Allah Ta'ala no pamasina. Padai cahaya lampu ukui pala ponge monro lampu tapi cahaya no oko lantai. Maka lampunya tidak turun tapi cahayanya yang turun. Makir. Jadi aja tak ada puangi letek poliase leya walau bannya tu rasa komakoi. Itu kan makir. Jadi terpaham ya. Jadi itu yang dipahami para ulama-ulama kita di Ahlussunnah. Saya hanya menjelaskan sedikit tentang itu karena kalau itu masuk dalam teologi. Kemudian iya narona si runtukna nakadana nabitta na pangolo ni alena makada at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Iya narona pau sininna asom pangangi na pangolomanan ni kumidi puangi maka dari puang Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Passalama no Muhammad nabiku wale topo baraka iya kene iya nakadana po ang Allah Ta'ala salama ano de nagaurusakku maka namana alhamdulillah tapi nabi tade aga na po assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin de na lupa iki tapas salama ka puang tapas salamati atamu yang kay soal ummaku iya na pagasan najelaskan itu pandita pahakiki maka dia ko matahaya ko aja na langsung membaca ya roh lepak ko jolo sakta pakanjaki asi sumpungan na paringaram lori puange napa ko makada at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah lepak kokor ajong patarui pahadere inabita napa mau baca assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit. Aja ta masih sambung. Pura piero tailauni aleta tapangolo oko po ng Allah Ta'ala si bawa nabita napata baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Aja ni pasti sambung. At-tahiyyatul barakatuh salawatu wassalamu rasulullah. Gamana lalu ko tu. Sabab angka adan na nabita ko tu angka adan na po ng Allah Ta'ala. Pasya curang yan na tu nakadadua tamasarat talu tamalaysang nabita si bapo ng Allah Ta'ala din nasarang tamalaysang iatan na yang kay matapak mapangolo loripon na. Jadi usaha kang ipasisumpung iro aja ta detachi ukuro. Ia kan nak manasa ni nabita assalamualaikum tapi ia baca laurunti ke penjelasan dari sini kita maka at-tahayyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah nigi baca itu pada apalan kalau haji dan umrah satu kali assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh pada apalan na rekosi runtu inabita secara langsung assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin pada apalan ko nasiarai sininna walinna po Allah Ta'ala yang kekulalan na lino. Maka 3 kalimat inilah yang sangat besar manfaatnya dalam sholat. Jadi aja tercapai ya kalimat itu tahiyat. Ya ko makadani asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Napa to makada Allahumma sholli ala angka pakai sayidina angka de di manibawa. Angkay monrin na kama sallaita ala Ibrahim nasaba Nabi Ibrahim mangilaw asala nga ako maamu Muhammad iya ko nabali mo iberesallaku sitang nga pakang ka sapaat ko kualena walipyap pala ko matusesa ko suri monri inarasa sapaat pahala iya yan na to nang kay tapu kama sallaita ala Ibrahim wala ali Ibrahim iya yan na to hadiah tapulo ko Nabi Ibrahim kamato tawata pa nene tami matto mako mi matitu nene bede nang kana lupi apo na. Iya, jadi usahakan ya. Baca kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kemudian pura yaro siaga na tarimena riasa sampajaro dialogna yalenni sampaja 50 degaga na parotes Nabi Ibrahim
Makadamia ganali ko pong Allah Ta'ala maka disempajang siaga 50 makadamia selenga nga Muhammad mataru ino dabita latuyo ko langit kaanam si runto Nabi Musa makutana si aga yale ko Muhammad nasa sempajang maka Nabi ta siaga maka Nabi Musa siaga nasa 50 maka Nabi Musa jolo-jolo mega itu galak dai endrek ko mulai kurang mega ya tu padahal dia kepentingan Nabi Musa kor. Tapi menanang kali ngai Nabi Musa yang kali ngada namen Nabi teh kurangi tongang akaserai Nabi ta malolisu tuli kurangi tal 5 na 5 mani maka dia Nabi Musa siaga pi Muhammad nasang 5 mani Musa nasangin rek pumilaw aga nasang Nabi ta naman nawanaway na cica nga men rek kurangi 5 na 5 mani iya komen re mo pak milawi kurangi capun ena tunaka na Nabi tade matana masiri ka ko pong Allah Ta'ala aga nasa Nabi Musa nakataniwi arona nabitta tatti wa matanna nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah magay okko nurmu Muhammad wi tay nur na pong Allah Ta'ala maka dapat tareka iya ro Nabi Musa makalasin akalan na Nabi Musa apa iya Nabi Musa dia nang kanita po Allah Ta'ala tulis sipak bicara mi marradio mi ko idi tapi iya ro Nabi ta si runtu langsung po Allah Ta'ala jadi iya ro cahayana po Allah Ta'ala nurnya Allah itu melekat pada nurnya Muhammad iya na ro na nikmati Nabi Musa sehingga dia bisa melihat nurnya Allah di nurnya Muhammad iya na ro nakada Ahmad Ruhullah napa makada Muhammad Habibullah iko Muhammad tauri puji na to ngaku po Allah Ta'ala magi nakada nasa baidi nasa sinin na nabi denang kadipakurangan ya ko makada po Allah Ta'ala 10 ya ko makada ko Nabi Ibrahim 30 rakaat jamay na jama sinin na parentangin na jama mana denang kana tawari na iko Muhammad malaulisu ko milaw itu likurangi mataru bahka kine menre mo po namunya tu nasusutok aga maknana ikotongan na tauri pujin na po ang Allah Ta'ala Muhammad Habibullah makanya upasan acila kapayidi ko to tamaranaka namakko manibate na nabitas sa parang iletang nga salamakam makko mani pamasena po ang Allah Ta'ala tapi upasan ni talu aga-aga tajagay nomoro sit di jagaywi sampajatta nomoro 2 jagaywi atitta nomoro 3 jagaywi asisumpungatta ya moro iya ko sampajangnya makanja aja gara-gara sibuk sapadale na to ya lupay mas sampajang sigilingan itu kapa manang kaya lupay pak bagi dale gara-gara sapadale mestinya tak lupay mas sapadale gara-gara kita bersama dengan yang membagi rezeki dena suruh ki pong Allah Ta'ala murusi dale sitongan na suruh mis murusi agamai alena pemurusukan ngi dale ta jadi kerjakan ibadah rezeki akan datang kuncinya yang kedua tajagaywi atita iya tau tama suruga tau malapa yatinna angka tau memewa ki mapangewa manasaki 7 manasasala alena makadaki aja na pak si salabawa mi ko tau mapangewa iya tu tau yaki buara bolok ku suruga kami na matanre magi tau masumbangyo ko masigi tau masumbangyo ko decing janceng ka bolok kilalan na suruga yaki buara na sabak na ki buara ngi onrot tau onroi maki buah deceng jadi akibu aki onrong yang onri teh maki buah decing aja tak kibua onrong yang onri teh maki buah onrong masalah iya isapa ni aga padero nak pelatakan batu pertama nama gampang tasurubannya itu anak-anak tapanitia maki buah kupong alami mani kuput 2 tahun setengah berarti siako 20 rua ulang tanu memang ni siaga si ulang maka ada 20 sabu talen ni kupong akibu orang garuk napa tapoda tasiula 20 sabu dek tau tu narasaiwi 500 mi atu tau oko tapasipulu ngita 20 sabu na tanggung ni gaji tukan na tasi sa siulang ni komeloki pada masjid di untuk maki buah decek apa ia tu tau bangungnya masigi tau bangungnya onrong donri teh makasibiang aga ijanci bolok kilalan na suruga namo dia na sampajang ya kong ka tau masum bangung ko masigi na dia na sampajang angka bolano ko suruga dia binatama ya dia natama tapi ang kabolana iya
Ya tahu si kumagala mas sampajan na din ang kana sumbang tama tapi dia gaga nonroy. Gitu. Jadi aki buaki bola usahakan itu tama. Jadi yang kakama bolatan na dia tama, pak magala ki mas sumba tapi dia sampajan atau tama ki sila na kisapa onrong apa to 5 sampajan dia na kata sumbang. Loh? Iya, pakajaki. Saya kira hakikatna karena cik di bawah sifatna Nabi Ta'ala dega agak susah. Cik di bawah. Maka dona Pak Wakil Bupati terpilih siaga ni tata mamiraja mamaulu cik di motal. Ya ku ya mana cik di Ta'ala. Salama ni. Dia naga zaman na polisi na mo tantara dito ka zaman na jasay dia naga wartawangi monro na matinro. Pokok na dia gaga. Agero. Aja tasusai pada tak rupa tahu ya rubawa ya naruyasa rahmatan lil alamin agi jamatta ya ko imangi aja tasusai makmutta maka lampe bacaan cer roko mampat dinutu na tahu iya idi makmungi aja tasusai imangi nape apa ayat na baca tu 5 sim ni iya lakai aja tasusay baineta isuro dia nang kanilit di balanca toli pasulakam mata naliwar jin aja manna bayi ini aja tasusay lakai ta makab di deni jampang iya bengkele aja tasusay bali bolata mastel motor tangga sewatu tinro mapangare nang kay bali bolana matinro iya. Jadi ya kuya rona pakai teh deh kagak pak bali bola aja tasusai bali bolata tau mato aja tasusai wijatta dipaksakan mengejar apa yang dia tidak mampu lakukan anak-anak aja tasusai tau mato tak penyamakinin nawai ya kuya na tu pak salama aja tasusai pada tarupa tau ya nariasa rahmatan lil alamin pacarama aja tasusai jamaah macarama siapa aja cakaru binta dia mau pada pajai itu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.